I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Impossible Gaming. Danas ćemo pričati o jednoj veoma važnoj temi, a to je grafička kartica koja se meni sviđa i koja je stvarno dobra. Moći će da pokrene sve novije igrice, će moći da pokrene najveće podešavanjima, a iskreno to je po meni grafička koja kod nas koja ima najbolji odnos cene i kvaliteta, a to je Nvidia GeForce GTX 750. Zašto baš ta grafička? Znači, ta grafička bukvalno, kao što sam rekao, ima, barem po meni, kod nas najbolji odnos cene i kvaliteta. Znači, moći će da pokrene sve igrice na ultra, na high, na 1855, na 1805, znači moći da pokrene na sva najveća podešavanja, a nije da košta malo, ali ne košta ni boga oca kao što koštaju neke grafičke kartice koje su 10 puta skuplje. Ali zašto bi vi kupovali te mnogo bolje grafičke? Što je ovo? Ne znam. Zašto bi vi kupovali te mnogo bolje grafičke kada džabe kupujete kad ćete sa ovim isto moći da igrate sve igrice? Znači, džabe kupujete, ovo je ekstra grafička kartica i mnogo ekstra kod nje što daje fenomenalne performanse, a jako malo napajanja traži. Znači, ne traži ne znam nija koliko napajanja, a veoma dobre performanse daje. Znači ta grafička, naravno ako imate pored te grafičke, ako imate i dobar procesor i sve ostalo dobro, onda će ta grafička i također biti, znači to će onda biti komp sačuvaj Bože. Tako da ću ja snimiti za par klipova, najbolja grafička sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, procesor sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, sa najboljim odnosom cene i kvaliteta i tako sve performanse, pa ćemo onda vidjeti taj komp kako bi izgledao, to jest vidjet ću, neću možda sve, samo možda procesor i grafičku. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo sljedeći klip, ovo je bio jedan kratak tutorial u kojem sam vam rekao, znači po meni grafičku sa najboljim odnosom cene i kvaliteta. Vidimo u sljedećem klipu, to će biti vrlo uskoro, ćao.